Dragi moji malci radoznalci, danas ćemo uživati u jednoj od najpoznatijih priča svih vremena. 3 praščića. Ova priča nas uči važnu lekciju o tome kako trebamo ulagati puno truda u ono što radimo. Hoće li 3 praščića uspjeti pobijediti opasnog vuka i izgraditi siguran dom? Saznat ćemo uskoro. Udobno se smjestite, opustite i uživajte u priči o 3 hrabra praščića. Nekada davno u prostranom zelenom kraju živjela su 3 brata, 3 praščića. Bili su veseli i radoznali, ali došlo je vrijeme da napuste roditeljski dom i sami se pobrinu za sebe. Njihova majka ih je okupila prije odlaska i rekla im da budu mudri i sagrade čvrsti i siguran dom, jer u šumi vreba opasni vuk koji voli pojesti nesmotrene praščiće. Praščići su se oprostili s majkom i krenuli u svijet. Hodali su poljem i razgovarali o tome kakve će kuće sagraditi. Prvi praščić bio je vrlo lijen i nije htio uložiti previše truda u gradnju kuće. Ugledao je hrpu slame na livadi i pomislio: slama je lagana i brzo ću završiti. Tako je podigao kuću od slame za samo 1 dan. Bio je vrlo zadovoljan sobom, legao u hlad i svirao frulu, dok su njegova braća još uvijek tražila savršeno mjesto za gradnju. Drugi praščić nije bio toliko lijen kao prvi, ali ipak nije volio naporan rad. Našao je gomilu drva i pomislio: drvena kuća će biti čvršća od one od slame, a opet nije previše teška za izgradnju. Nakon nekoliko dana njegova drvena kućica bila je gotova. Bio je sretan i vrijeme je provodio igrajući se s bratom. Treći praščić bio je najmudriji i najpažljiviji. Znao je da vuk može lako srušiti slamu i drvo, pa je odlučio izgraditi kuću od cigle. Bolje je uložiti trud sada i biti siguran kasnije, mislio je treći praščić. Gradio je danima, miješao cement, slagao cigle jednu po jednu. Njegova braća su ga zadirkivala: zašto se toliko mučiš? Dođi s nama i igraj se. Ali on je samo odmahnuo glavom i nastavio raditi. Konačno njegova kuća od cigle bila je gotova. Imala je čvrste zidove, prozore i teška vrata. Jednog dana, dok su se prva 2 praščića bezbrižno igrala, iz šume je izišao veliki gladni vuk. Namirisao je praščiće i, oblizavši usne, prišuljao se kući od slame. Pokucao je na vrata i promuklim glasom rekao: praščiću, praščiću, pusti me unutra. Prvi praščić se prestrašio i odgovorio: ne, nikada te neću pustiti unutra. Vuk se nacerio i zarežao: onda ću puhati i puhati dok ti kuću ne srušim. Duboko je udahnuo i snažno puhnuo. Kuća od slame se raspala kao da je od papira. Prestrašeni praščić pobjegao je glavom bez obzira i sakrio se kod svog brata u drvenu kuću. Ali vuk nije odustajao. Došao je do drvene kuće, pokucao na vrata i rekao: praščići, praščići, pustite me unutra. Drugi praščić hrabro je odgovorio:
Ne, 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 nikada te nećemo pustiti unutra. A vuk je ponovno zarežao. Onda ću puhati i puhati dok vam kuću ne srušim. Duboko je udahnuo i snažno puhnuo. Kuća od drveta zatresla se i pala. Prestrašeni praščići pobjegli su do kuće svog najstarijeg brata i zaklonili se unutra. Vuk je došao pred kuću od cigle i pomislio: ova će biti teža, ali ne može mi pobjeći. Pokušao je istom taktikom. Praščići, praščići, pustite me unutra. Treći praščić mirno je odgovorio: ne, 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 nikada te nećemo pustiti unutra. Vuk se razbijesnio i zarežao. Onda ću puhati i puhati dok vam kuću ne srušim. Duboko je udahnuo i snažno puhnuo, ali ništa se nije dogodilo. Pokušao je još jače puhati. Kuća se nije ni zatresla. Vuk se naprezao, puhao i znojio, ali kuća od cigle bila je previše čvrsta. Bijesan i iscrpljen, Vuk je smislio novi plan. Pogledao je prema krovu i primijetio dimnjak. Ući ću kroz dimnjak i iznenaditi ih, pomislio je. Ali treći praščić bio je mudar. Dok se Vuk penjao na krov, on je brzo naložio vatru u kaminu i stavio veliki lonac vode da zavrije. Kad je Vuk napokon ušao u dimnjak i spustio se unutra, upao je ravno u kipuću vodu. Skočio je iz lonca zavijajući od boli i pobjegao glavom bez obzira u šumu, ne osvrćući se. Praščići su radosno zagrlili svog najmudrijeg brata i zahvalili mu što ih je spasio. Shvatili su da se trud i pametan rad uvijek isplate. Od tada su svi živjeli zajedno u čvrstoj kući od cigle, bez straha od vuka i naučili važnu životnu lekciju. Lijenost može donijeti brzu sreću, ali samo trud i mudrost donose pravu sigurnost. I tako su tri praščića sretno živjela do kraja života. Dragi malci radoznalci, hvala vam što ste slušali ovu priču. Nadamo se da ste uživali i da ste naučili nešto novo. Sjetite se, dragi mali prijatelji, trud i mudrost uvijek donose najbolje rezultate. Do sljedeće bajke, laku noć.